Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, ira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyan kasalelye rakacho karaspacho ng program ng Rahnwet ng Pohnpei. Yay program ng kabese rakap irasampalakan mawiwiyawi tapanguyaw ng Wayne Pohnpei. Kaya mo na chikan pachoyon ng program ng kabese ay suksech. Ako na yan walian kichti o chiyang ki. Kuya nga sa karatan kay paniyo wow don walan wow tarakso kon Pohnpei at nga sa karan wow latan ko pran isanan kan ko wan kasawan marlukan nanalaknan kanyay ko wow choror to kay saban machay kabna and Wayne Pohnpei karyawan kabna speaker vice speaker at chawakan chorus nan 11 Pohnpei legislature kachawan wan kason ko kung labalap Samura labalat sila ben mumot sokan o kachuan ki saban marchon way unsa. Rahnwet way saban man ken so mau hokchelen pilew kachin kasamo. All kasam balakay na kachuan walyantor saban machain office and FSM Postal Services oy kan kachuan lukat. Right dong nan program and kabese and suksech. Ranka kabese pay na right o niaralap iragasamban marabacho ganan men kay ang may chingalay so Kailangan program director iban padre sa karatan wow kung tiyang kier nilen o kuyan so min kapese kitkan patren common station Rahnwet ay even local to Mr. Whisper Raymond we are some trial FSM Postal Service Inspector. So madawan way matalinin we acting postmaster o ngayon ko siya chawab biliyang yamin sung sawas na sa matay postal. Sa Patrona Station Rahnwet pasin kabese yung tron way pakunin Pohnpei yunsak umun kapuera na yung pagkataralong ito sang mas ligin Pohnpei the incoming mail o ikis kabese Kuya benda tahu makitron da tahu kan kuya nan posto on kapoya kan kaya pagkatulong the procedures on incoming mail kalangan ko may Mr. Chawab area ola ko may kakan kawait kachay yamuman saban machay te yamuman saban men Wayne Pohnpei ko kan the mail kan lelong ato nan Pohnpei saman men peitait kan o ranta me kapoy kan kunlel nan sabun machay post office. Kailangan program director sa matay mail kan kun lelong ito Pohnpei nan main takatak riyaw kayo kanyang lang ito sumpir United Airlines o kariyaw kanyang lang ito APA the Asian Pacific Airlines kapoy kan kanyang United kanyang Ran Chorus Palilautin sa mga rekopoyakan akan yang lang ito APA makin lang ito red trail nisil o rangkaunot o miya kaipak apang pandasan ran kosan puya kinan wewo makaret o karyaw min peitait ye shopkan o iba kung wala ito malagin ta ground mail shopkan magan patrol ito kopoyakan pabiliya patrol ng post office Kalangan ko may Mr. Chawab may bilkakan tola cho kapese yang chon Wayne Pohnpei ran tepe chon tatongkan kun apali mail kan sang ran me mail kan peiti o lelan so me chon way kaker ande sabun maray mail kan kalangan kosan tuna miyan post Rahnwet asyo ko po kan pan lelong te Pohnpei trun tatongkan Tananane na paliki kabubukat rasidu sang bale lumato posto o la le koyen trunway available yang aramas poren kapokata siya na kapoyakan. Ari niya pagang kap matangasang na mail bangan malawlaw ama mail trotro dana bangan rasidu. Sure bangan sang rasidu. Imese pagi trunway and biliyang way ki mumunta tawakan kapoyakan poyaki akan lelong ito
Yo ye pen tatang ke se kenu ya at ka ko ya. E se ru le no to tra ka ko ya mas ram le lo to. Kalanganin ko mo. May bilka kan kaway chon way tame leta ko po yakan makin pagkatar lumato. Miya makin ola te damage. Panten leleto salongala te bin missing item. Sangan service ta mechon tato kan Pohnpei Postal Service kan muya puen apali o rekan mesan saler. Kalangan ko mi program director amoni ba pache kamurawo chai chmal sakran kay puni yo wa ka pache na te umuching wa kom chen pier nenan mi sen paprawo ni sabisen mail tamia ko ba makil leto ola te pantin leto kay kingkap salumala te pilika te kananga soche unsekla apo en sansale jo we rawot kapakin dan long to nan supplementary post office wasariyaw kin kapopok tayo kayo yung post office me taropo omong kanitan kariyaw wasang popok tayo pala customs te CTA o taropo pachapachi yung makin itanay kapopokat apo yung kakento la kapsikiti kopo me dan long to hola karasa pechay te siel tamet panje te chonwe mesi soche pachowani wasa o isme kawala ko pukani yarsi si lokotong ni lemacai pum peisarawo o tame ya o maslikin Pohnpei kaiten achingol ai me kareta ba customer men pokata sapulme tekat kita sapulme te chingol kopo ola ai iben pachon kawit ki customer men da ramas men ka open ta kokonwo pe chonta ta kan post office en ka yang katete tanga kan no yamama ne ola o tanga kan no ola te soche pachulal o ipilbe pachon ta ke me ira pisitikin me ka na chonwo yang kesto te tele call na pen telefon me fa sa bo pe sen ka kawo ite ni pisitik yamama na pan apali iro watch kariyaw miya ko ko le lomato e wisa ka sekala met sang ni karbe ma weather kayu ansume kin popok sana sumpi kutiang nanteka jikene ni timur kacho akin ka kay ko ka wisa ka sen kila ko ki mara akin kacho te kaite re cha Pohnpei ya pil maslike ni se laktong mail inene ti aso lemur ta kacho abin ka wisa ka sekala ni aso kariyaw abin ka reta kay ka ko wisa ka sekala puye ki nang ka kon wo mi me coach me pil pachulal niya se lakko to popok sili aramatang ye popok sili ka kon pukacha kingkak kuspesen to wala me ko pilo dalo karaya ka kon wo wisa ka sekala o babil karaya kay ka kon mi luma ka ka wisa ka sekala kasilu itata pantel leto tetilay match pangkar sangni kakonwo sapnala pagkatarla wasa choro liken Pohnpei arima kareta kusenka sawaseki chonway yawasa kakonwo patpachuya sanane tracking number poime pakn kakeng kasaleta yawasa kakonwo patpachuya ma kusenka peksawasla o apalito kakonwo ni mata when sasalen choway watch me karos magi me ni ban traki kakonwo the medio arakin kilelete the expected delivery date ran me panele to Pohnpei o imenen woyam chonwe me wasawat soche totokre jai expected delivery date poiki sangni delivery mel leletore jai takriyaw nan weekyo masikiyo kariyam rakaros megu yung makbakit expected delivery date totokre jai ang US o kay sekla me pitata ko po me salongala o kay kanang soche ay menentete yung joy me post office soche po ko me watch
Himakareta wow karkara John kak tota pon website and usps.com o mia kasontin pen totok yamamone pa file ne claim terapaki ejmal me do yawasa patpaturi o ma nan website wo abil kasaleta yamamone pa mia kasontin totok ia pen totok yung kasaleta yamamone pa claimi 8 pusumes salongala te all representing kan patpaturi usps.com website. When kaka dola kacang kami saya kasih detarat, we have the talk kakon te kopon me ola kan kami form yung kuya wita, and we are kate te pen kakon wo te tukso leleto ola we receive tamet contation, tamet form bertanau auto pay ram mesale at isimel kakon mo address tracking number o 1 taon mi ton kakon mo sangwa sa me pakater sangye o asime pan pachoto le to Pohnpei asa puran pauni bang katetem pauno tu aja ama chiki sam tamam chini tier pun kakon mo amekos soche kanana mekos kanana soche yang deleto wasa mepuka chola ye si soche pachoan yawasa kalangan dan komoi agak sainsan ya meme box kan poi ti o chala tepe kakon kalangan komoi program director monai yang pacho itu sekarang wan kak patren metriang nilang koi yang so magatan kuprai yang kak pacho yang nanti cuma puko dan apa ni erot यहाँ में box kin poi ti postal office kosone me nan sangori isa klimao and par koros mail box koros pan poi nan postal office sangan mail box sangan saisin mail box limao me kayu ami minuan telas isep karyau etis tonangi tela paisep kin mia tonangi san ami minu tela limaisep pin tonang isang tela wana isap apin mia tonang isang metela isis box buat koros erman poi ti nan sangori isap 5 wan par koros kalangan no ko area puen kaya sa machay program na success mia che ran mo kanang san sa long chon way kalilabangkan student amay chingalain so much kalangan iban trapieta wala kapiyang patren ira kan mo kanang sansalang trumway ira men patkiye mo la kasileta trumway la mami kayo poen sansal me Rahnwet mailbox available for rent tema komuyanan eu mailbox komuyan sabol managia komga kerste batroto postal bit ko kitun datokan ang sushi kamu komuyan yang ali di sa mailbox karyaw na telepon number ang rakan short libil silu riyaw sero riyaw silu silu komka call patent ki ira short libil ko siya nakak sushi kamu ang wasakan mi short misan sa lang tramway kalangan mie che pachono kalangan na kung kupure kapacayang mami sa pulbecho way ireme anana kapsitiktan sangmet tame ola kasadatar komketstot na post office chuon kitkan mesansale Rahnwet po kawewe pisitiko nei empilka kuyawi ang komma anana pelaw alam kalangan oloko o kalangan ko burkoros ay match magayang sa kalar sa machay programin kabe sa Rahnwet ng Pohnpei ye programin kabe sa way rakap o rakasampalakan mawiwiyawi tetanwiyawanan way Pohnpei o sa bachewan lukache kupuranganan kachin sakali radio p68 o nan kaunagtan program kasampal chekan law lelewan so kalangan o kasilelye